turabisaba amaboko yacu agatwara amavuta yawe ntebe, amavuta yawe ntebe, zishoboye aya mavuta y'Imana n'ubushobozi bw'Imana bukorera muri twe. Ataye amavuta ibyo dukora byose aba ari juste routine, aba ari ibikorwa bitagira ubuzima. Turakeneye iyo tuvuga, iyo twandika, iyo turirimba ubuzima bw'Umwana. Je suis disposé, je suis assoiffé que ton nom. Je suis disposé, Seigneur, je suis assoiffé que ton nom, ton présence sur moi. Je suis disposé. Je suis assoiffé que ton onction descende sur moi. Mon effort n'ira
wacu. Ashaka kubera isengesho ry'uyu munsi gusa. Tuzimangane, ugaragare. Tuzimangane kuko ari wowe soko y'ubuzima. Ugaragare, tuzimangane, ugaragare. Abashimeshi ku mwami, abashimeshi ku mwami, abaseka akaruru kenshi, akaruru ku gicucu cy'umwami. Tuzimangane ariko wowe aho wagaragara. Ndabivuze ngo ntabari icyubahiro, ntabari icyubahiro cyacu, ntabari amazina yacu, ariko izina ryawe Mana we, aba ari ryo rishyirwa hejuru. Muri Mesia aba ari ryo rishyirwa hejuru. N'ibyubahiro by'amazina yacu, n'ibyubahiro by'amatiza yacu, ariko izina ryawe rishyirwa hejuru. Haleluya! Umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera. Umutima
Hallelujah. Are you ready? Abahungu baravuza neza n'ingorane baracuraranga umva mbutiyaje y'indirimbo muri uwo mwanya. Hallelujah. Hallelujah. Urashaka kuvuga amen? Nitwari bwatambira Imana none nk'umuntu yicaye kure nk'umuntu akiri mu kibanza yarahagazemo kuva tugitangura arafise ikibazo. Hallelujah. Kwa makubwa ni wewe, ni wewe. Kwa madogo ni wewe, ni wewe. Siko bazura. Konzi abantu bo muri Methodiste mutikawusha icyo kidiplomate mwagikuye he? Ibintu byo kwifata turi imbere y'Imana guca harimo ikibazo. Twaje mu gisirimba nobona akajagari ngaho. Tuje mu Rwanda. I want to